economically and military bari muri Afurika, bari rwose muri ibi bihugu bakoroneje. Sasa rero munyemerere duhite twinjira muri ayo amakuru bigaragara neza rwose karaye ubutasi yashyizwe hanze na bimwe mu bitangazamakuru bikora bene ayo makuru y'ubucukumbuzi, kandi ibihugu bimwe na bimwe biba bidashaka ko agira gute ajya hanze habe na gatoya ugasanga igihugu nyine kirakora ibintu kugira ngo ibintu ntibize kumenyekana. Mu by'ukuri Ububiligi, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barapanga deal ikomeye cyane yo gutera umutwe wa M23 muri pozisiyo zawo zose, ngo nubwo bwose harimo harakorwa ibishoboka byose kugira ngo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikemuke mu mahoro. Bavuze bati nyuma y'ifatwa rya Goma, umujyi munini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tariki ya 27 Werurwe 2025, nanabibutsa ko uyu munsi M23 ubu yarangije kwizihiza ni isabukuru y'amezi abiri isabukuru y'amezi abiri bafashe uyu mujyi wa Goma. Bati abayobozi ba SADC na EAC bakomeje kugerageza inzira z'ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro arambye, ariko Ububiligi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahisemo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagamijwe kurwanya M23. Muri Werurwe hagati, ubwo ngiye gutangira mbabwire mbereke buri kimenyetso uko kimeze, ibigaragaza neza yuko bari gutegura intambara ikomeye cyane. Saba bonyine muri iyi nkuru, harimo n'abandi benshi bagiye bitsimbyemo. Great Lake E niyo yatangaje aya makuru. Bati muri Werurwe hagati hari ingendo nyinshi cyane z'indege za gisirikare zivuye i Buruseli mu Bubiligi zigana i Kinshasa, ndetse n'izivuye i Kinshasa zigana i Bujumbura. Bamwe muri bo mu babaga bari kuzigendamo bari barimo intumwa za gisirikare, izindi zitwaye ibikoresho bya gisirikare. Hari indege imwe ariyo yiriya twavugaga yazengurutse guhera tariki ya 17, ariko iyi si yo yonyine, hari izindi zakomeje kugenda zizenguruka, mugiye kubyumva neza. Tariki ya 21 Werurwe, indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa Falcon X8 cyangwa se 8X y'Ububiligi yahagurutse ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Merosplock i Buruseli ijya i Bujumbura, ifite abapilote 3. Urumva, murabyumva. Ubuyobozi rero ngo bw'Uburundi bashinzwe ibijyanye n'ubutasi n'ibiki byose, kugaragaza ibijyanye n'ibigenda mu kirere cyangwa se ibiki byose, ngo bakomeje guhishahisha aya makuru y'iyi ndege kugira ngo itagaragara mu nyandiko zemewe bukeye bwaho. Ariko tariki ya 22 Werurwe iyo ndege nanone yasubiye i Buruseli mu Bubiligi itwaye intumwa 8 za gisirikare z'Abarundi. Haje abantu 3. Iyo ndege ngira ngo nimba mwarabyumvishije yari ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bagera kuri 16. Hajemo 3, hagenda abagera ku 8 b'u Burundi. Ubwo ngira ngo murumva umubare wagiye wasubiye i Buruseli mu Bubiligi. Abo ngabo bari bagiye gukora iki? Ibyo nabyo bizajya bigenda bimenyekana, ndetse harimo n'ibirimo hano mumenya. Kuwa 17 Werurwe iyi ndege nanone ya gisirikare y'Ububiligi ngo yageze i Kinshasa, mbere ahitwa muri Maniema, aho ng'ingabo z'Ububiligi zigera kuri 500. Ahangaha noneho babyeruye baravuga bati tubazaniye deals itagomba kugucika. Ibi ni ibibanza byiza bigurishwa biherereye mu mujyi wa Nyamata ahazwi nka Maranyundo ku muhanda werekeza kuri Rada. Ibi ni ibibanza bigurishwa ku giciro cyiza. Kubigura kandi ni ukwiteganyiriza ndetse n'ishoramari rirambye bishobora kuba byatanga inyungu
kurenza uko ubitekereza, kuko akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tw'u Rwanda turi gutera imbere, kuko mu karere ka Bugesera hagiye kuzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, ndetse angaha hari ibikorwa remezo bitandukanye. Yewe ibi nawe urabizi, ntutinde ngwino nawe wigurira ikibanza cyiza muri aka karere k'amahirwe ndetse n'iterambere. Waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0795839757. yewe ntutinye kugira vuba uzugura ikibanza, kuko ibi ubona twamakingishije ibara ry'icyatsi kibisi byamaze kugurwa. Ihute nawe uze wigurire ikibanza cyiza maze ukora ishoramari rirambye. Niba wifuza kugura ikibanza cyangwa inyubako mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata cyangwa mu murenge wa Mwogo ndetse n'ahandi hatandukanye, ntuzuyaze, duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero yacu 0785839757 tukwereka aho washora amafaranga yawe mu minsi mike ukabona inyungu kandi mu buryo bwizewe 100%. Tugane tugufashe. Ahangaha ni ingabo z'Ububirigi zigera kuri 500 ziri hamwe n'ibikoresho birimo indege zitagira abapilote za drones ndetse n'imbunda ziremereye. Mu byumve neza, aba Barundi nako aba Babirigi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batandukanye na bariya batatu batubwiraga ngo bari mu burasirazuba bwa Kongo. Ku itariki ya 24 Werurwe byari byitezwe yuko indege ya Boeing 727 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga kuva i Kinshasa ijya i Bujumbura izanye ikintu cyitwa drones. Sinzi nimba muri kumva aka kantu. Hari abagiye ku itariki ya 22 ari nabo bagarutse. Murabyumva neza yuko aribo bari baragiye kudiringa izi drone. Amakuru avuga ko mu by'ukuri izi ndege zagombaga kuza za drone i Bujumbura kubera yuko ngo Burundi na drone nimwe kugeza magingo anga bari bafite, usibye ngo ebyiri bari bafite nazo zari zararangije kubura ubuzima, zari zarapfuye. Indege za drones zikoreshwa nyine mu bijyanye n'intambara, ngo ebyiri bari bafite zari zarapfuye. Ubwo ngira ngo murabyumva rero, iyi Boeing 727 yazanye aba basirikare bazanye n'izi drone. Mugiye kumbaza ngo indege bazitwara mu ndege? Yego, drone ntago aba ari nini cyane, ndetse n'ibikoresho byayo birashoboka ko wakora dismount ukabitwara mu ndege, ubundi warangiza ukazayiteranyiriza aho ugiye. Mu minsi yashize narababwiye umutaramo wo mu Burundi wambwiye amakuru yuko hari drone zari ziri guteranyirizwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ahari mu by'ukuri kampu y'abasirikare b'Abarundi bakoreragamo ibintu bijyanye na mekanike, nyine imirimo ya tekinike. Ahangaha birashoboka cyane ko nubwo wenda amakuru yayo nabizi neza nimba ari byo koko, ari izi ndege za drones zagiye guteranyirizwa arizo zazanywe na Boeing 727. Dukomeze. Ku itariki ya 25 Werurwe nimba mubyibuka neza, perezida, ubwo ndi kugenda mbabwira uburyo kibitero birimo birategurwa, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Thérèse Kwayikwamba. Urumva azanye ubutumwa bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi, ubutumwa mu by'ukuri bivugwa ko neza bwagarutse gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi bifitanye no mu bya gisirikare, kuko amakuru ngo avuga ko ibiganiro byabo byibanze cyane cyane ku gukomeza umubano wa gisirikare bashyizeho, ndetse n'amasezerano yashimangiraga nanone amasezerano bari baragiranye muri Kanama 2023, aho Burundi bwoherereje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bagera cyangwa se barenga
ku 1,500 kurwanya umutwe wa M23. Ibyo byo twabivuze kenshi cyane. Ni ya masezerano yagiranywe na Tshisekedi, bakemeranywa yuko buri musirikare azajya ahabwa 5,000 by'idolari, ariko hakiyongeraho amafaranga amadolari 2 miliyoni z'idolari zahawe Perezida Evariste Ndayishimiye ajya gushyira umukono kuri ayo masezerano. Ibyo twarabivuze, nubwo nyuma yaho haje kuzama ibintu by'amareklamatio avuga ko ayo mafaranga atigeze ahabwa. Bamwe bakanavuga ko binashoboka ko Therese Kwayikwamba mu bimwe yarajyanye hariya hashobora ko harimo n'udusheki. Sinzi neza nimba muri kumva icyo kintu. Ikindi Therese Kwayikwamba yaje ahangaha anavuye mu gihugu cya Tanzania. Ibi wenda turaza kubigarukaho. Murabyibuka kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kohereza ingabo nyinshi cyane ndetse n'imbonera kure muri Uvira kugira ngo AFC M23 idafata aha hantu, ndetse ngo no kugira ngo bakumire abarundi bava ku rugamba bakuramo akabo karenge ngo batahe iwabo. Ibi twigeze kubigaruka turababwira ngo Evariste Ndayishimiye aherutse gukoresha inama militaire, avuga ko umusirikare uzava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo w'umurundi ahunze urugamba azafatwa nk'umwanzi, azaraswa nk'umwanzi cyangwa se azafungwa nk'umwanzi. Birumvikana azahanwa nk'umwanzi. Ibi rero ubutumwa n'ibiki byose ngo bikomeje kugenda bituma Evariste Ndayishimiye nyine yongera ingabo muri biriya bice bya Uvira. Sizo gusa evidence zihari, barakubwira yuko ibikorwa bya gisirikare bya Ndayishimiye nanone urumva bihuye neza n'iby'Ububirigi na Tshisekedi, nubwo ngo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ashyigikiye imyanzuro y'inama ya EAC ndetse na SADC zimeze nk'aho zishaka nyine kugarura amahoro mu buryo bwa diplomasi, ariko ngo ntago ariko bimeze. Aba bantu ngo ikigaragara barashaka intambara. Nimba mubyibuka neza nabo bahise babitubwira kuwa 24 Werurwe 2025 Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye uruzinduko rw'iminsi 4 yose muri Afurika y'Epfo ngo rugamije rwose gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare. Iki gihugu rwose cyatanze, ngira ngo murabyibuka, cyatakaje abasirikare bagera kuri 14 mu mirwano yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Mutarama. By'umwihariko bari bafite gahunda yo kubuza M23 gufata umujyi wa Goma, ariko biranga. Kuva kuwa 12 Werurwe Afurika y'Epfo yemeye gutanga miliyari 5 z'amafaranga yaho. Ubwo ni bayita amakida, bayita nguki, ariko iyo ugenekereje ubona ko angana byibura na miliyoni nka 275 z'amadolari. Urebye niko zingana. Aya yose ngo nayo gushyigikira ibikorwa bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara nimwibagirwe ko SADC yavuze ko igisirikare cyayo kigomba gutaha, ariko na n'ubu ntikirataha. Muzi ngo hateganywa iki? Aba basirikare uko bivugwa ko harimo harakorwa ngo diru karahabutaka yo gushaka uburyo ki bwose bagumwa n'ubundi muri Kongo ngo bakimura ahantu bari, kandi n'ubundi gahunda ari ukurwana, cyangwa se banahavanwa bakazakata mu buryo cyangwa mumwe cyangwa ubundi, cyangwa se bagasimburwa n'abandi. Wumve, muranibuka ko Tshisekedi aherutse muri Angola. Nanone Angola nimba mwarabibonye ifite ukuntu itigeze yishimira Qatar ko yagiye mu biganiro. Abayobozi ba EAC na SADC ndetse na Qatar bo barimo barasaba ibiganiro rwose mu buryo bukomeye, ariko sinzi nimba bishobora gutanga umusaruro. Bakubwira ko ngo kuwa 24 Werurwe Angola kandi yatangaje ko yaretse kuba umuhuza muri iki kibazo kugira ngo yibande ku nshingano zo kuyobora EU cyangwa se African Union. Barakomeza bagira bati nubwo hari ibi byose Perezida Tshisekedi aracyanga rwose kwemera ko AFC M23 ari abanyekongo, akavuga ko ahubwo bashyigikiwe n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse wabonaga yuko ngo nibijyanye no kuganira nabo ngatari ibintu byari bibaturutseho, ndetse kuko bakomeza kugenda babasabira ibihano.
turacyakomeza. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo biragaragara neza ko nawe yakomeje kuzura umwuka w'intambara, aho akomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23. ngira ngo murabize ejo bundi yise His Excellency Paul Kagame ngo komanda sperm, ni umukomanda, mbese ni nkaho yabise umugaba mukuru w'ikirenga His Excellency Paul Kagame wa M23. akanavuga ko kandi ngo u Rwanda rushaka kugaba ibitero ku Burundi. Aba rero barakubwira ko ngibi ngari ibimenyetso byo gukomeza gushaka ukwiyenza gukomeye no gushaka impamvu yo gukomeza gushyira icyasha ku Rwanda kugira ngo babone uko bajya kugaba ibitero muri Kongo, bavuga ko bari kurwanya u Rwanda, ariko bikanavugwa ko isaha bashobora kuba ibitero ku Rwanda, kuko n'ubundi nanone guca mu Burundi ngo birashoboka cyane. ngira ngo we yaranabyivugiye avuga yuko rwose azagaba ibitero aciye mu Kirundo. Ndayishimiye rero kandi ngo si ubwa mbere ashinja u Rwanda gufasha AFC no gutera inkunga umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko yakunze kubivuza kenshi cyane. Nyamara ibimenyetso bikanagaragaza ko igihugu cy'u Burundi gikorana bikomeye cyane ngo na FDLR. Iki kinyamakuru niko kivuga, na FDLR ndetse ngo n'Ububiligi nabo bakaba bari kugerageza gukorana nabo. Abangaba kandi birazwi neza yuko barimo abakomoka rwose ndetse mu Rwanda banagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abenshi rwose niyo nkomoko yabo. Birumvikana ko rero M23 bari kwitegurira ibitero, kuko ngo ibikoresho ubwurumva birimo biragenda bihana ahantu umunsi ku munsi. Biravuga ko muri izo za Maniema bari gutanga imyitozo karahabutaka, kandi iyo urebye mu busesenguzi n'abasesenguzi bakubwira ko mu by'ukuri aba bantu barimo ngo baranategura jenoside ku banyekongo b'Abatutsi cyangwa se n'Abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bose bamerewe nabi, barategura kubagirira nabi. Eseye murabona bizagenda gute? Iyi ntambara M23 izayitwaramo gute? Bizagenda gute kugira ngo mu by'ukuri bayitsinde? Nubwo amakuru ahari nayo avuga ko ntago ari agafu k'imvugwa rimwe, biravuga ko rwose bari gukora operasiyo karahabutaka ndetse zishobora kuza kubashyira mu byago. Ndavuga abangaba barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo. Munyemerere rero duse n'abacumbikira ahangaha icyo kijyanye n'ibyo kugabwaho ibitero, ahubwo twigire mu bijyanye n'imirwano kuri front line kugira ngo tubone nuko tugana ku musozo, babwire uko ibintu bimeze. Ariko murabyumva ko Ububiligi bwijanditse ku rwego rukomeye cyane. Ni mu gihe kandi ubwo Katari hagikomeje ibiganiro, ntabwo turamenya ibirimo birava muri M23. Twari tuzi ko bashobora kuza kugira amatangazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi batanga, ariko nta kintu mu by'ukuri bari bagira gutya ngo bikoreho watubwire. Ariko ibyo bintu byo rwose biriho cyane rwose, birimo biragenda bivugwa. Yes, kugira ngo twinjire muri front line rero, kuri front line ibirimo biragenda bihabera. Hano hari umutaramu umaze kwandika amakuru ati aya makuru nayabonye kare nyahawe na bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Ati yego nibyo FRDC iri kumwe n'Ababiligi kandi barashe ikibuga cy'indege cya Kigoma muri Warikari. Karabaye bakirashe muri Warikare harashwe. Ati barashe indege ntoya ya AFC bar M23 yari kuri iki kibuga. Barayirashe. Reka nkomeze numve. Iyi ndege niyavanaga abarwayi muri Warikare ikabageza mu bitaro bitandukanye kubera ko imihanda myinshi itakiri nyabagendwa. Ati bakoreshaga iyi ndege ntoya. Ati bayirashe yari iparitse. Uko mubizi AFC igomba kuza kugira icyo ikora, kuko ibi bikorwa ni ubunyamaswa. Ni nko kurasa ambulance
ati Adu agomba guhondwa akodingiri. Karabaye. Hano hari video mpaye nka rero indege se yaba yarashwe uyu munsi, yarashwe ejo, bimeze gute? Mpaye nka rero ndabona inkuru ahubwo yabaye kimomo mwuka byaramwe. FARDC yarashe indege ya M23. Hano ari umunyamakuru witwa Justin Kabumba ati igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zacyo FARDC zateye ibisasu ku kibuga cy'indege cya Kigoma kiri mu kigo cya Walikare cyangwa se muri Walikare. Ati kuri uyu wa kane tariki ya 27 Werurwe mu gitondo, hanyuma indege mpaye nka rero ati indege zitagira abapilote ziraraswa, zarashwe n'indege ya Sukhoi 25 nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice bivuga. Karabaye noneho M23 indege yayo bayirasiye ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Karabaye. Aya makuru turaza kuyavimuzi tuyabwire mu by'ukuri bimeze gute, bimeze gute, bigenze gute ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Breaking news: indege ya FARDC yarashe indege ya M23. Ibintu bibaye ibindi, turaje turabibabwira ye. Noneho amakuru ko ndeba kintu araza yisukiranya se kandi noneho ikinyamakuru cyitwa Secret DRC bo banditse bati ibisasu byabo bitarobanuye byavuzwe muri Walikare centre ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Ati indege ngo yaritwaye imfashanyo z'ubutabazi i Walikare yakoze impanuka, ngikurikirwa n'indege y'intambara ya Sukhoi 25 yateye ibisasu muri aka gace. Hayi nka rero aya makuru yese noneho bimeze bite? Kandi iyi nkuru ndabona amakuru yayo atari yasobanuka neza, muraza kunyemerera tuze kuyigarukaho mu kanya rwose, turahita tubibabwira twirukanka cyane. Twigira rero kuri frontline nkubwire yuko Kilimanyoka hageragerejwe imbunda zafashwe na M23 mu rugamba rwo kubohora Goma n'ibindi bice bitandukanye. Bikavugwa ko rero mu by'ukuri ariyo masasu yakomeje kugenda yumvikana mu bihe bitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Goma, ngo hagiye abaho dutero shumada duto twa FDLR. Ngo ni ndashaka gukuraho urujijo ku nkuru twagijeho ku munsi w'ejo, ntago byari bitero biremereye bidasanzwe. FDLR yegerimo iragira gutya ikinyabye ikajya gushaka ibintu byitwa amafunguro n'ibiki byose, ariko nakubwira yuko ngo amasasu yumvikanye ibiturika nyine byumvikanye biremereye cyane. Ngo ni M23 yari irimo irageragereza imbunda muri Kilimanyoka. Ubwo abantu rero bo mu mujyi wa Goma nimukomeze kugira impungenge cyane. Ikindi, imirwano ikomeye cyane mu nkengero za Nyabyondo yaciye ibintu, humvikanye imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Imirwano mu by'ukuri mu bice M23 ngo yagiye isiga inyuma. Hari ibice buriya ngo yagiye isiga inyuma mu bice byitwa za Mahanga, aho rero bivugwa ko mayimayi ngo zatangiye gutera mu buryo bwo kugira ngo barebe ko ngo bakwigarurira ibi bice. Ngo bagerageje kwinjira muri Nyabyondo, ariko M23 yabakubitiye hareba inzega muri Masisi, basubira inyuma bajya kongera kwisha muri ayo mashyamba. Ni ibintu mu by'ukuri nabyo byakomeje kugenda bivugwa. Twinjiye muri studio bivugwa ko mu by'ukuri imirwano ikiremereye igihari, ariko ntago turamenya mu by'ukuri ngo byaba byarangiye gute hano muri teritwari ya Masisi Nyabyondo. FARDC yagerageje ubwo gutera, isubizwa inyuma, bakajya bongera bagashotora, bakongera bakagerageza ibishoboka byose, ariko sindamenya nyirizina resultat total ngo byaba bimeze gute. Ariko bombe zo zumvikanye cyane mu nkengero z'umujyi wa Nyabyondo. Ahitwa Katana bimeze nabi cyane. Kuva kuwa kabiri harimo haravugwa imirwano ya hato na hato, ariko ngo nanone abarwanyi bo kwa Mayimayi Foka Mike
ngo bakaba barakubititse bikomeye cyane kuwa kabiri, dore ko ngo ejo kuwa gatatu hiriwe rwose harimo harakorwa ibikorwa byo kubashyingura, ngo bari benshi cyane koko, ngo bari buzuye imihanda ya Katana Kavumu. Ahangaha ngo Wazalendo rero yashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko ni n'igihe kirekire, byabatwara igihe kirekire, urumva ni akaga bari kwirohamo. Amakuru rero kandi akavuga ko mu by'ukuri abaturage biriwe baganirizwa ku munsi w'ejo na Bernard Byamungu rwose. Uyu nguyu ngira ngo muramuzi, yungirije Emmanuel Sultan Makenga Major General. Uyu nguyu rero mu by'ukuri akaba yarabwiye abaturage ngo mugerageze kubwira abana banyu bave mu kwijandika muri iyi ntambara, bave kujya guhura n'aba Wazalendo, bave mu mashyamba baze batahe, bati kuko M23 iri tayari, muzakubitika nimukomeza kugira gute kuza kugerageza kubamenasa. Ejo kandi M23 yageze mu Minembwe. Bivugwa ko rero ngo M23 ikigera mu Minembwe, aho mu by'ukuri umugabo uyoboye Twirwaneho yari yanasesekaye nyuma y'uko avuye mu minsi y'uburwayi Sematama rwose. Bivugwa ko rero uyu mugabo mu by'ukuri akiyagera na M23 abantu abambere bahageze rwose, baraje ngo banasuhuza abaturage by'igihe gitoya, ariko ngo igitangaje nuko abarundi bakimara kumva ko intare za Sarambwe zahageze rwose ngo babangiye amaguru ingata. Hari bamwe bari mu bice bya za Bibogobogo, hari abari bari mu bice bya za Mikenke na za Minembwe iyo ngiyo, hari abari bari ngo kugerageza gusatira Twirwaneho yibereye hariya hafi ya mu Bijabo, ngo bahise babangira amaguru ingata rero bahunga mu bice bitandukanye. Ubwo nabyo ni ibintu mu by'ukuri tuzadukomeza kugenda tugarukoga cyane ukuri kagenzi kako. Ubwo rero ni ibyo ngibyo biri kuri front line. Amakuru yacu nakagaruka za Uvira tukababwira uko ibintu bimeze, ariko urebye ibintu bisa naho bibaye bicecetse. Ngira ngo muri iyi minsi murabizi yuko buriya bari no mu gihe cy'agahenge, nubwo numva FARDC noneho ikoze amahano muri Warikare n'imbirasha indege kuko ya M23. Mwabantu mwe haraza guca uwambaye ibintu biraza kudogera. M23 irabamara ahubwo ubwo Kisangani murabe mwitegura, M23 iraje bagereho. Ciao rero, yari Rwanda Irizi Media nk'ibisanzwe mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi niho tuba turimo turibanda. Ciao.